unim the war unim so strong but look at say John and the politics na ye kono me nua kwachi obiara pe project wo and I na me kan omo say tete na unya project kra wo say ha na wo beka wo say na project ba na wo ye me wa ha na me say no and then obiara young guy bia no anya position are you ready for that tie where that all can say onim ne wo his excellency John Mahama mu no gidi so obeye obi a waye den da oh I'm all your masho unim no yeah oh I know him he's very justice and ne life to say me ba wo ye grow for power ba wo kan see a wo kan ya na party for ntin ko nka say party a regional minister free kwan so regional chairman free kwan so na manya kura nka munya mamu maame no nananom enya nmunyam afari enya anda ayi Kontanase dabi ayi de anda Kontanase ayi sewa sewa na miken sewa anda Kontanase amba somtwe ana afari ye friend say atwuma wabieja south Akoma FM 87.9 san yo mani nyina sa hospitals we nyina is under Ashanti region kayenya nyen munyam anyway but you see yensusuma ye honso nye yedewo senyo ye de ye dan sa de ne ye bebie another information de ma yensu ye be try to follow up so also mu hwie se wu na mo pentema akoto aso from eno de me ye ma hye from Abidjan kwanta to Kontanase ho senyo me ye ma hye me we ye mo hye sen o se kwanda da we ye mo hye me ye kwanta so oba site aso ye mo o se me ye mo hye me ama hwan Akoma FM the regional minister atena ho Opooman that masa jai untumi atena ho asebo ne ana bia regional ama enti mama na ebe ye kwame ye mo hye me sen nya nto na nka bi oh ye de wo so mo ye bada me ya regional minister ot obi tena wa kasa sa 8 years o kan so Opooman tano politics mo mi anka no kro 8 years we free Kontanase where the MP order Lake a tourist attraction center kese regional chairman did 12 years o free Kontanase media do tumkra ya mimblemu no say John because on part no why ne de STEM school on fa be tu na akọ the schools are upgrading our educational minister ye de o mo ye de and they say I use new road minister okay say dey why chairman want to be road minister okay cabinet on regional chairman call cabinet meeting a road minister road minister hey all is under Ashanti region in na dia regional development in na Ashanti we say yeah na ya oda na sanyo me de o me de na me ma hye me hwe tie boy in statement unya ni pasa be tra o ye concern about development o be ga chance on ko ka se chinchira he is speaking as Ghanaian as obi o ya Ashanti Akoma FM 87.9 Kumasi na watena wa regional minister sorry anopa ne ma na ekon o mas e friends eh school feeding ho twem na kwan ya da ho sa wadi MP3 terms as saying abedi minister 8 years unprecedented ever since yeah go under third and fourth republic me ba jo Ibrahim never bo amen obi ani regional minister wa Ashanti region 8 years da na na do punish na wo kwan e da so da ho anye e ba ne e ka mo say ya mo nka bi ma party mo ka adena mo ma here for me Opooman na me call me ntimi anka mo ni matem wo ye MPP ni ntimi ayenka na MPP ni yawe politics yawe ya the top project ya said am 8 solid years lake ni pase ne nkolik abrofo e be sene ko hwe keke kemi anya okwan munyina munya position amu hwem krom ayi asenso boache kumasi akwan nyina mfa nkogu bantima sawia nya no mo pekwan ya bi hospital ya anyi wodi ko ayi ho friends Patrick baby Patrick what is say ohwim mesi atimu ko kwan na asasi ye kwan so I mean anti me bona ba so ho ba such person to say sawia de no on ka bi wo ka bi anka me ne beko
kayede ko ewran ayi enkurase kwan ne ayi no kedi gu sawia ke me hospital no ba on dia waye adwuma as an MP of Bantama o se abona baso ne sector rose kofi ayi kwamboa no dia develop the constituency entinga regional minister wo ye ho na on kan chance masa ekwan wo ye fa bi ba fafa Francis sawia ho ne hwene nya hospital no we ye kan wo beka bi enti sa regional minister twe se ni krom ye be wie sawia hospital ni aye Lake Road asenso boache e de ye kan sen ekwan nyina ko gu Bantama ene ahimi oba ya de ne kwari nya odi ko ba to wa ya adwuma wa ya adwuma no Bantama anya onko ehfa bi em bi ko na Diamond Hill ni ayi ekoya skafo na Diamond Hill kwan ekwan ho edo me ka di se ekwan ho nyo ma ho fie na eko nyo ho fie na eko ye ja ayi se ni eja me road eko atwa isa atema wa bi ayi eko Diamond Hill ga ekwan ho nyo mo fie na eko ko chebe da bo ne that's the house na ayi abatina so regional minister so abatina semo semensa aha ebe de nya hokwa enti kwame Lake Road ni de so omutimi ya oma ya de yende su bia omutimi ya oma ya de info bia bedi abro wo asantememu ba ya mo pese bi e beka o em pese mo beka sei